ama sa penin tu ni kho azom het na belep cookie channel vezo se na bon un ni kho pa tunin leisetchung ho lebe thupipen hola aget ho ana verite Vannoi leiset khang sung ahin khang Tulaija Pathen mihemte ho lebe ahin nei pan tauvin ahi Tulaija Pathen tahsanlou attention vang Pathen in mihem ahinsem ahipon phat khat leisetchung mihemte agenthei behseh panpi ding neilouva jing uva amaho kilungmon na dia Pathen kiti khat ahin kisem do u ahi atiuve Hinla Vannoi mihem zakhat laa somsagi langa valin Pathen au metin atasan uvin ahi Hichi Pathen au meti ta'san holabe hon Pathen ahodan u chom ho phabet ka verite bahai hichi bahai ho hi hola a ki phut do no kha pen le atha pen baha ula amin chom Mirza Hussein Ali Nurijin apen na Iran gama na phudo ahi Bab Mirza Ali Muhammad of Shiraz in anasay masat Pathen messenger hung ding asay chu baha ula in amahida ni anakisayzin ahi ama chu siya Muslim in sunga anapeng ahi wang in hau khat se adi ahi din chu ahin ta'san tapon aholam kaipu bab to ahong kithoin ahin bab chu Iran government in anatha phatun hunung in ama baha ula chapa abdur baha chu ama heldin ahin pansatan ahi bahai hovin achi piu chu hauzo se hi adi ahin mihemten Pathen ahodan u achom che hi wang a aho u Pathen chu khatbo ahi atiu ahi tu hin Vannoi za bahai hau zui mihem million ko vel aum uvin ahi Buddhism hichi hau hi kumzabi nga laija Siddhartha Gautama ahilole Gautam Buddha chun anapo do ahitai ama chu tulai ne pargama lumbini mun a anapeng in apa chu Sakya dynasty lubo sudho dhana chu anhi Buddha thuil dung zuiza Buddhism hon achieve Four Noble Truth ho chu universal fate of suffering cause of suffering overcoming suffering and the way of overcoming suffering ti ho hi ahi amahon 8 part atiuve azui pen uchu right speech right action right livelihood right effort right mindfulness right concentration right views and right intentions ti ho hi ahi Buddha chun Pathen umle umlo thu kiti anasai hapon ahi tu hin Vannoi za Buddhism ho zui mihem million zanga le somli lagup tabang aum in ahi Buddhist ho tamna pen gam ho chu China Mongolia Thailand Cambodia Laos Japan Myanmar Vietnam South Korea le Sri Lanka gam ho hi ahi ve Christianity hichi ho hi Jesu Christa thuil dung zuiza ama thinunga asezuiten anaphu do o ho chu ahi Christian ten achipi pen ohi Holy Bible sunga gospel kiti pakai Jesu thu simle athil ho kisutna Matthew Mark Luke le John ho hi ahin hi chu dung zui hin Jesu chu Vannoi mihemte hlat do dia hung ahin athi chun ko hi le ama ta asan chan chu ton so hin kimlo api ding ahi ti hi ata asan uwa chule athi zo ni thum zowa atho do ban in atho do apat ni som nga zowa seizui te mitmu changta a vanala towa am ho chu ata asan u ahi hichi hau hi Vannoi za mi tamna pen hau ahin tu pena Vannoi za Christian jan hi mihem billion 2.57 alingtan ahi Christian tamna pen gam ho chu United States Brazil, Russia, Mexico, the Philippines, Germany, United Kingdom, France, Spain, Italy, Canada, Argentina, South Africa, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Angola, Namibia, Australia, Ukraine, Poland, Colombia, Kenya, gamdang tam ta azong ahi. Vannoi zahin Christian majority hi na chamlat gam zakhat le somthum le li aum in ahi. Hinduism hichi hau hi Vannoi za holui pen ahi tin akihe masanglai Vedic religion to hong kimet pe ahin amhot ata sandan uwa mihim hi tu hin khua achon dan dung zuiza penkit reincarnate ahi ti ata san unchule alekhabu u Vedic text ho
Upanishads kiti hu hichi aver vela pingkit na kon socha na dingdan kisun ahi. Aho lekhabu u adang hochu Mahabharata, which includes Bhagavad Gita le Ramayana ho hi ahi. Amaho Pathen la athapen atasan uchu Brahma, Vishnu le Shiva ho hi ahin. Chule Rama le Krishna ho zong ahiuve. Hindu te hin Pathen chom million nival anezuvin ahi. Tua Vannoi za Hindu zat hi billion 1.18 alingtan ahi. Hindu majority hina gamho chu India, Nepal le Mauritius gamho ahive. Islam hichi hau hi Muhammad chun anapo do ahi. Amho ta sandan in ala chu ha chungnung Pathen khat se chu ahi. Aman avantil Gabriel angan sia Muhammad kwama to pon ahin neiza hichi to pon chu tuha alekha bu Quran ku ahi atiu ahi. Amahon Pathen adya ki pilut ding chule chon sit na kisia ala in angay damting ule van gama the higiuva atasan u ahi. Muslim khat chun so chat nadia tua Saudi Arabia gama Meka khupya kaba kiti hu khat veibe aga tham kha diu chule Blackstone hu aga chop kha diu ahi. Ahin mi khat in mi tampi hiala zong aga tham the ahi. Muslim hall a group len chit ni in shuni hall sia ho ahivin Vannoi za Muslim hall a som segi tabang hi shuni ho ahive. Tuhin Vannoi za Christian banta ami tamna pen ho ahin mihem billion 1.76 aling tauvin ahi. Muslim te tamna pen gam ho chu Saudi Arabia, Iran, Iraq, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Syria, Jordan, Algeria, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Nigeria, Mauritania, Afghanistan, Kazakhstan, Tihohi ahive. Jainism hichi hau hi kumzabi guplaiza Bardha mana Mahavir ti azon ki hechun Vedic religion ho deilozi ana phudo ahi. Amaho hin leiset thil ho akona ki kang seding chule hinna nei ki ti phot chu ahinna su mang loading ti chu tha loading ti ho achi pyu ahi. Tu hin Vannoi za Jainism hawa mihim million sagi vel tan ahi. Judaism hichi haudung zui hin Jews te hin amho hi Pathen nam hlan hiuwa chule Pathen in ta'sal elagawwa ahu do diuwa ni khat le Messiah chu ahin solpi diuwa angaw ahin pakai Jesu chu Messiah ahipoi atiu ahi. Bible sung apat na lang lekha bu nga ho hu Torah atiuva chinilhong pia aman u ahi. Tuhin Vannoi za hichi hawa mihim million song na sagi tabang movin ahi. Amaho tamna pen gamchu United States ahin abana Israel, Russia, France, Germany tihohi ahi. Sikhism hichi hau hi Guru Nanak in kumsang khat le zanga vela chu Hindu ten milim sim tu ho aho u deilozi ana phudo ahi. Guru Nanak chun Hindu te caste system a akipu uwa Kas nim ho mu sit ta a akibol ho chu anna deilozi in sik ho chu class khat bo hiwa aneu alin chom lova na bol do ahi. Tu hin hi chi ho zui mihim million somile segi vel ahitan atam zo hi India gam a Punjab state ma acheng uvin ahi. LEISETCHUNG ho dang ho chu Confucianism, Shinto, Zoroastrianism, Taoism, Spiritism ho hi say thei ahin chule traditional religion tamta azong in ahi. Lunglut ta nga zo se na bon chungwa ki patho ang ki season aban video nga azing ding in team hiwe.